أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. Watukufu, ikao nyustahamili mridungu harima ze baramiji za hatu zinu, ikao siusa rizibiti harima epajia hatu yinu alwaqi alqamari bila qina. Anuombo Mwenyezi Mungu kana ngani harima khairi na amani o mahlanikao domlio dangine ze fami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Wa aidan na wala wandu ikao wauridunga harima epajinye tukufu ya mimbari ya Komori. Anuombo Mwenyezi Mungu kana hanyonsi pia ngani harima khairi na amani o mahlanikao domlio. Wa aidan na wala wandu ikao wauridunga harima ze paji bali na mbali wa khasatan depaji ya Nzuani na jumhuri ya hatu ikaungio Nzuani ngarumba Mwenyezi Mungu kana hanyon sipiangani harma khairi na amani wa mahalani kao domlio. Aidan na wala wandu ikao wordunga mwali harumba Mwenyezi Mungu kana hanyon sipia ngani harma khairi na amani wa mahalani kao domlio. Wa aidan na wala wandu ikao wordunga harimashe siwasha maure. Tosa na salamu na zimwendelee. Tosa na salamu khasatan za ho wandu ikao wauridunga walu haramashe siwa shangazija. Anuombo Mwenyezi Mungu kana ngani harama khairi nyonsi pia ni wandu ikao ngamjihunda wa haramale taifa la Komori. Wa aidan na wala wandu ikao wauta ngani hananasi haramaze pajiza hao khasatan. Tosa na salamu na zimwendeleeni hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Sikwa leo ngasina hadisi kao iyo muhimu. Yomu mengoni mwezi hadisi ya muhimu. Ikao siu ya hadisi harima ze rezo sosio. Sikwa leo ima hadisi kao nga mjue hadisi vano. Yanuma hadisi kao nga mjorongozo wa nama. Ikao ngarifikiri yao daula ya hatu. Doa nama wansi pia. Mjongozo wa Komori wansi pia. Haila khatari kao nga muiyono. Henamna ikao zenongo ngazijao ne namna ikao ngarisomao e politiki lo harme dunia wa aidan nazla konfli ziremao e dunia na ila namna ikao ijomkinishiha injie harima e masiwa ya hatu. Yode hadisi ikao ngarjoi hadisi vano lelo. Mstahamili no ili nifanya ambrevu ze fikra na nzonzi hadisi lelo homandoni. Shelea wala wandu ikao kwa tina kredi walo Komori wajuhanza wadunge emission inu waishiyeze fikra al-asasiya ikao izuna nzonzi tekeleze vanilelo hau mujmal sayo walone kredi wajo kansi ridunge harma udunge barnama jonsi pia ruoneze detail ikao warjozi tekeleza harima halaka ya hatu inu lelo. Halaka ya hatu inu lelo ikansi hafunvu ikao muhimu. De conflit iliyo harima e dunia ne namna ijumkinishiha injie harima e daula ya hatu. Hasibabu de fikra ya hijra. Do wandu ikaungwa fanyao hijra warohe harima masiwa ya hao, warohe harima zintiza hao, wende harima zilanti zindwa jina asibabi zinji. Sababu ya ekonomi, sababu ya nkodo, sababu kana utaha maisha, sababu ya msomo, sababu ya suiha, almuhim do kananga rohao harime ardhi ya hatu ya asili rende harima ardhi indwajina. Yode fikra ya mwana. Aidan wala wandu ikao wastakbiliyo wala wandu ikao siyo hambade ma muhajirin. Wala wandu wahajiri wenda harima ze daula zaki zilona namna na tartibu ya mnyenshi. Namna je wakurumia wala wandu ikao wahajiri wende harima zentizila. Na rumia le kalima la ma refuge hau de diaspora eka zimkinisha enamna iyo. Namna je ze daula izo ka wurumia wandu wao. Donc hadisi jo hadisi banu dokana sisi ka daula Komori ila siasa ikao ngerumilwao harima daula hatu. Juzu unaheze mushkile ikao ngaziremao ya daula hatu. De daula ikao ngabo namna ikao zila tharwa na zila maadin kasuwa zianshiwa hanzia ya wadilifu itongeza wandu wadi sofanya hijra
wanradi soransi le taifa wanruenda mahalani hundo jina aba hainu hamade namne ka sonsi pia ngarzi juwao wabulu arezo ya nyumeni na werezo yungu harma Rusi na bila Rusi udoban kangana nzori haisi efikra hiyo estrategi irumilwao ni Rusi aba sainu ijowa alikiana no wandu waona hijra hindi ezi jomkinishiha zirumilwani daula ya Rusi hahulaho wala wakomori ikaongwao Belarusi wanzo wafanye msafara wende harima zensi za Kieuropa watahe imaisha. Konflika ungio baina Rusi na Faransa ngejori afirisha sisi wakomori namnaji. Konfli ya Rusi ikao ngio harima ya Afrika ikao ngendao norende hanku namnaje ijo tsongeza. Question ya hema muhajirin ni marefuge wajo afirisha daula hatu hindi. Wagner ijo mkinisha rumie wa Komori ikaonga u Belarusi hau keno mkinishia ya rumie wa Komori. De masuala na kantina juzisa kantina fikiria fikira hiyo lidhalika yudi hadisi juko hadisi abasani kanga bo fursa Rusi horumia wa Komori ili waje watie dega harimansi ya hatu hasibabu de konfli ya Rusi na Faransa. Yode mahadisi njo hadisi banlelo watsona kredi izo njoko hadisi abasani tai abahingari hadisi walone kredi wajo kanti wastahimili wa shili sisi ngaruzisa usuala ikaungilo harima zensi zonsipi izo harima edunia wanrikangu wadunga we politiki wadunga ze relation internationale suala lija liheya haju edunia ngu harima konfli hasibabu dazila resource ikaungizo harima edunia Europa ngo harima konfli ngamonawe enkodo ikaungio harima Ukraine arudi Afrika basainu wada iliyo ni namna iliyo kaitina amani aidan harme Middle East harmaze peiza kiarabu ngamonao ezijirio abasainu zabari ndizo zijirio zonsipi fikra asasia wanama watukufu deze conflit baina heze pays puissance haina daula yabo ya tukinaya na ilambabikao do yalonio de fikra asasia ikaonge tsongezao zenkodozino zijiri tai ye strategie ikao nge jonji ya harme security nge jonji ya harma ila conflit ya arme ijoru milwana zila pays puissance no ili hene mruya hundeizo atahao harima zenkodo neze conflit zijiriyo di hadisi jo hadisi vanulelo den de shombo shijoru milwa haushi twali wao shirumilwa harme konfli jiriyo harme dunia inu ni Rusi abasa inu dorumia ema muhajirin ne marefuge ikaungwanzo ya wabulie wanjie harma Europa wende watiye msajaja harmaze peiza Europa hasibabu de konfli liyo baina ya Europa na Rusi harma enkodo iliyo Ukraine aidan hasibabu ye konfli ya Faransa na Rusi iliyo harima ze pays za Afrika sisi wa Komori ngabo wandu ikaongwao Belarusi abasainu nabo kwasi washashi hamaje namna ikao ngarizijua yode ambref طيب zabari hindi kana mrufanya hijra yode le sual zabari hindi ikado anzara ngalize sababu ngizo zinji mndu akofanya hijra mwanadamu ya kufanya hijra ya rentie ardhi ya asli ya hahe yende harma ardhi ndojina sababu zi hazinji sababu ya ekonomi sababu za security sababu za amani sababu za msomo sababu za kiswiha utwabibu wa za kodo na azma na kawari fikao zojiri harima umahalani طيب ye fikra ya hijra inti fikra nyimeni wanama watukufu ikaonga nyiba nu fikra hali ikao fikra inu hata harima ekardo anzara angalie harima usilamu watu
fikira maujuda ngiyo harima ye janib ya usilamu wa hatu. Hata umwa sisi mesilamu rihana mwahaoparao mwaha wa hijri ukaudu wakati mtume Nabiyullahi Muhammad wakati ya roha Maka yenda Madina wakati wandu hantu o mwaha wa hijri wa hema sila na mwangalie mwaha wa hijra utsanganyi wana ila hijra no uhajiri wa mtume yende mahalani hwasaya tena. Yo fikira asasiya wanama watukufu. Ikabda za mwangalema ima eze ambiyai wal mursalin de mitume. Yo parsahini mdato fanya hijra. Mwangalie mathalani Nabiyullahi Nuh alayhi salatu wassalam. Hatsoroha hende mahalani hundojina hasibabu de tufan ya jiri. Aidan kabla za mwangalie Nabiyullahi Ibrahim hatoroha Iraki hende hakansi Palestine. Na mwangalie Nabiyullahi Yusuf aidan hatofanya hijra aroha Palestini hende Egypt. Na mwangalie mtume Musa haroha Egypt hareje Palestine. Na mwangalie Nabiyullahi Isa aidan hatoroha Palestine hende Egypt abiharoha Egypt hareje Palestine. Wansi pia wo muumini maambiya mitume ikawa kufanya hijra. Aidan ya hijra ikardo angalie hijra iko jana natija ya uhansi dawla. Na mwangalie mathalan Nabiyullahi Musa hatoroha Egypt haja Palestine emma bani Israila wahansi dawla baada mtume Musa ya hafa. Na mwangalie sisi Komori ye asli ya he dawla hatu ipangwa na wanrikao wafanya hijra waroha harme Afrika waja harmashe siwa shahatu Komori. Ngabo waroha harme Asiatic waja harima shesiwa shahatu Komori. Basi na ukana rangalie sababu kawabaliwa au kajabaliwa almuhimu muhajirin wahaja wakansi harma ardhi ya nyumeni wahansi dawla. Na mwangalo warabu wahaja waja watsanganyana wahansi dawla. Kabati wandu wa asli waharme ardhi shawala wandu wa hajiri waja wahansi dawla. Na mwangale Marekani enamna ya pangia mamuhajirina waja roharme Europa harme Afrika waja wahansi dawla. Na mwangale Israeli waroha tena waja wahansi dawla. Idha na we fikira ngyo vandukana ye hijra iyo janibu ya hayo yo sahemu harmao ubinadamu wandu hansi dawla wandu hansi mujtama wandu hansi namna na tartibu ya mkonsi ikaungu harima o mujtama. Lidhalika ye hijra inu itsanganyana no wakati kao manadamu hapare hahundia harme ardhi inu. Yo fikra muhimu. Fikra muhimu jiddan wanama watukufu. Taib. Eza barindi mwanadamu ya kufanya hijra. Zabarindi ya kuuransi ardhi ya hai. Hindi harma ardhi ndojina. Yude fikra muhimu. Tena. Dokana ngabondongo mbili asasira kubidiri zangali. Zabarindi ujouransi wewe mkomori. Hawewe mdumdojina. Ye ardhi ya hao wende mahalani ndojina. Ya imma. Fikiria mwando. Dokana ngabondongo za ujiri ya ikao. Kujajo shinda usiport. Uchongeza ukana giyo dharura urensie ardhi yaho ujuhe utao. Ya ima iyo sababu ikaunge jonji harme ekonomi au iyo sababu ikaunge jonji harme amani yaho wewe haunge jonji ya hasibabu ya nkodo haunge jonji ya hasibabu kana wewe ngwao na wade wanzonde wahunde ilaji wanzonde wahunde uzihiri wa ila akhiri hau ndongo za jiri harme natureli za songeza ukana ladhimu ufanye hijra. Au msomo juha wendewa rohe ardhi urensi ardhi yao wendewa some bonze. Yo fikira muhimu. Ndongo za daruri za uchongeza ukana urensi ardhi ya hao ujuhe wende mahalani ha ardhi indojina. Kabo ila hijra kao mimi wami ya msujoji tsunguli. Na mekana nga mjuhoni nifanye hijra ni rohe nende harma mahalani hasa ukana mimi na tsojitsunguli. Ngabo darura ngejotungeza urense ardhi urohi jeheli na mtuangalia Komori sisi wekao kabati uwazinsha ila maadin ziliyo neze resources ziliyo
ha swifa ya uadilifu emiji wandu wa hemiji waransi emiji hao ha dharura waja wakansi moroni zuwani waja wakansi ngazija ho kapitali mwali wa hakadha sabari hindi dokana ngabo dharura hula kabati service wajiundu kana warensize le dima warensize hazi waje wakensi malakao ngabo mbabititi ya rezo dharura ya jiri hasibabu dokana maadili ne reso silio kesi wazinshi wa hawadili dharura ngabo la wandu ikaongo joji hunda kana nganzori jweriro hasibabu ikawo wo hawa wajo bati na kana kabati dharura sha watu junda kana wajuha waroha yo de fikra muhimu lidhalika wala zimurdo difference fikra yo wana matukufu amjokana ngam mwendo hambavi sha yo muhimu no ilirifanye taksil ya fikra hiyo rihensi ya fikra hiyo ike clear no ilijeri wasule harma o mahalani kao doranzo riwasule hijra yomba ndika ngejiriyo itsanganyi hao harima ujud ya mwanadamu harmo mpari hano wa mwanadamu harmo ardin ولكن harma dawla alhaditha ze dawla zilo harma u developer ngwarumi yao e question ya hema muhajirin ni marefuge urumi wa jani buzinji namna ikao urumiliwa no ilize dawla zilazi unde faida au ze dawla za sate na zile hasara donc ya wenge jokor ni ka fikra muhimu jiddan harma e masala yi ngejori ni ka fikra hindi ngeri niko fikra kana ngasina dawla ikao ngerengao ma refuge na ila dawla ikao ngeto wawe ma refuge ngeto wawe wala ma muhajirin waransiyo e dawla hao wende harma dawla satena e dawla ila yende iwastaqbil sisi narsende hule sisi wa Komori nartuangalia kanda sisi wa Komori e dawla hatungeto wao wandu rekana ngwaru hao ha dharura rekana ngwaru hao hanza hao ngwenda o Faransa e dawla Faransa ngestaqbiliyo wa Komori na renge mitaliyo manade joka wade joka clear harma ima hadis طيب Faransa ujonda faida hindi so bakana Faransa kade mithal ranzori hadis na wala wandu ikangu wanjiao harima e dawla hao waru hao harima e dawla hatu Komori dokana ujonda faida zinji ngabo janibu he economy ngabo janibu he msomo ngabo janibu he maandu afanyo hazi ngabo janibu he la experience ya hoa Komori kao ujwe parsa nao aidan economy sisi ngare daor ndir do fanya treatment relime ma pesa rejize ekonomia ilo Faransa sisi ngare ndao hula renere fanya hazi hula riheze ekonomi ya he Faransa sisi aidan ngare ndvehona zioni wende hula wende wasomo Faransa hawanikeza ideologika yeye de yaonao maslaha ukana zinga zomnika ya interesa wandu wasomo zila ideology zilio harima ye dawla shi Faransa aidan nguparso zila experience za ho wali maji no neze hazimbali zikofanywa wajua waziransi Komori waja Faransa ngwazi tekelezao harima e dawla Faransa odo ndo faida bitabiati alhal harima e janibi lakini ngabo janibi kaangwa hulo hasara nada bwana kananga mmonao namna onzo wazie namna wandu hende harima ze pays wahansiyo namna na farz kangarsa hote ze akil ikangwa jomunda faida nizo zijo kalilisha mbabititi au zijo khafifisha ni hasara ikao do iliyo harima masala ya hijra masala muhimu maana na diswena mnayo no ilini shinen nike inwan ni nike titre na wala wandu ikao wajuhanza wandi wafanya recherche haramaze mahadisi yao maana yo mahadisi kao ngayo large haku doanzar kensiri hadisi karna uro haba sha ngarjodo nika inwan titre na wala wandu ikao wanzo wafanya recherche harma ejanibi sisi ngarlo hasar zinji mana sisi derle lao za akli hizo derle lao mihono hazia walona wandu wao wabitali wandu wajua waransi wajua wenzao طيب harma dunia wandu wenji barefugee ndio parsa Faransa ndio parsa Angleterre wandu yani wandu waru hao harma ze pays Afrika ze pays Asie wandu wende har saha wende wasuli harma ze pays za he Europa no ili wandu hunde maisha
hawandu watawenkodo hawataweze azma nize konfli ikaonga ziremao harima ze daula zao. Ikamdanza mangalie ye organisation ya husu wangu wafanya uhijra de munadhama al-hijra dawliya henima woto wanoti za husuma muhajirin na wala wandu ikaonga wafanya uhijra henima ikanga manzangu mjujwa mbunge ye organisation yo mwangalie enamna titres ko hansi wana zla inwani ze asbab mwandu wafanya uhijra wandu wede harmaze peza Europa ndio shina mzi parse notizi nje ata Komori si uvumbula harima ze notizi vumbula wa Komori ngwa fanya uhijra wanga henima amjo parsa ze nombre hizo ikaonga mzi parsa yao tay aba hainuye fikirangi obana asasiye no ilir donjia hamwemwe harima emaudu ikaudo yani hansi vano lelo eze dawla ikaongwa stakbiliyo ema muhajirin namna aje wako urenge wandu wa namna aje wako hansi kangartsa hao wandu ma muhajirin yo hansiwa hasiba bukana plan ya hansiwa ne dawla ukana sisi ngaranzo ze akli zilo harmaze pays Afrika ala sabili المثال zilo harmaze Asie zilo harmaze pays Kiarabu zije ze akili reka akili za msomo reka akili za ki ekonomi de heina akili ikaonge joro hahula injie harma ze pays za hao tanzim ya fikra ya hijra yo masala ikaongo ihati wa programu wa ila akhiri hasiba budokana hindi hale ikamre jemba bidingoni mwangalie hale wodo kodo huja wajawa renge wandwa watwana uwabalia wenda hule hale wodo do huja wajawa do tiyazla ideology zao harimazla pei za hatu mchorenga mithali Komori hatu ngasina la glizi ilobala ya hansi wabala ranzima hanama ye hadafu ya kota wabala dokana ye le kanisa ou le l'église ya Faransa ye ma catholique de catholique dio nifumbu wao wakotoa mapesa wanike wandu wala waje wafanye watambazo nasara harimaze peiza hatu kotola budget money mapesa no ili wende watambaze o nasara harima ze daula za hatu Afrika ngena Komori walakin ze enatija kejala wanatsaila shawarudi wafanywa iadati nadhari siasa hiyo aba hainu sisi derendao harimaze peiza hao yo demana bakana ye hijra ihatsi wa namna na tartibu na plan wao wakotoa mapesa watowe mapapu ne marubani wajako jafanye dawa harimaze ntiza hatu aba hainu ye hijra ipreparewa ihansiwa ze asbabu ikaonga mjozi wana reka nkono reka ekonomi dehena mkanga mjozi wana sisi deriro hao harimaze daula za hatu urende hula mahalani kao yuho se daule za hao fikira muhimu wanama wa Komori lidhalika wowo hansi namna tuko mtafaidi mwandu wa tai ekabra anzara angalia aidan zila daula kaonga rito wawe mamuhajirin ngarlo hasara si tekeleza umandoni yao tai eze daula namna wakouru zikourumia zijulihanao kana zourumia emarefije kasilah kashombo harima ye politique les daula zone sipi zo juliani hana na mtuangalia mtumnikani baadhi za mithali na mwangalie Libi wakati Gaddafi Mwenyezi Mungu namrehemu ya kanamo hakodo terroriser Europa hema marefije amjobu waze frontier amjobu fanya jao amjobu lema Afrika pia wabire banu waje Italy na mwangalie Turki abasain Turki yo terroriser Europa kana amjobule ma refugie wanjie Europa onsipi na mangale Belarusia ikaudi yorjo hadisi lelo yo hadisi kana ngarjobule ma refugie wanjie Lithuania wanjie hula pia harma Europa na mangale Syria abasain yo bule ma refugie wa ro harma wanjie harima ze pays onsipi na mangale Mexique yo bule ma refugie wanjia Marekani pia mwishia ta Trump wakati wakazi wa hewa upando wazie ema Mexicain wasidonjia Marekani na mangale Cuba iho wansi pia woto rumi ma refugie
no iliwa njie irende kasilah kanko kashombo sha urumilwa harima science harima e politique no ilia jongaze intere ya hao lidhalika yufikira asasiya wanama wa Komori yudoba no kana sisi ladhimu ka daula ya Komori refikir mananga sina wandu wenji walobonzi wa Komori wenji walobonzi ikaunga rjodo zitekeleza husoni tay harme conflit jiriyo harme duni nga monao conflit jiriyo ardinga monao yenkodo iwanwao harma okre enkodo iwanao harma okreni ilankodo ikawa isababisha nkodo zinji abasa inu harme duni na mangalie jiriyo harma ye Middle East abasa inu Palestine ardine mangalie ezijiriyo harme Afrika abasa inu ardine mangalie ezijiriyo Ukraine abasa inu yani ngasi harme Middle East ye Asia ardinga si harme Afrika ardinga si harme Europa wajiriyo nkodo na aboze nkodo ziwanao hizo deze pays puissance odo ando ajiba nao harima zenkodo hizo zonsipi yofikira muhimu wanama watukufu pai ekamkaza mangaleze pays puissance hizo kwa suwa na harima zenseza hao wo aswili shazen nkodo ngizo harima pays zinrajina donc abola zimurelewe fikra asasi ukana wanu andu wa wanao harimaze bahanu waloze intere hama msama biswelewa bananzoni waswili wanu wandu wa wanao kodwekao ngiyon kodwa bilwikala yeye kano wana harimensi ya hai majueri ne majeshi tide majeshi wa hai yodevi kwamba kana harb bilwikala deze intere arudie majeshi wa joko wana tide le jeshi la hae aswili sha jeshi lindwa jina lijorumilo yofikira muhimu wanama watukufu leke hashiri sonsi pia si wa Komori wandu walo harme opposition wala walo harme ezi sonsi pia ka wa Komori la dhimuri ke hashiri harme haisi taib harb enkodo ilo Ukraine mana yodo ilo muhimu usoni mwangu harme haisi hangulelo Ukraine gabon kodo ya Rusi na Europa harme Europa abunga Marekani yabo yatsanganya deni me Europe wa wanao harmen kodo ilo Ukraine ema Europe wa wenji peizinji zinji yao harma le kungumanyo ilo wa wani ne mrusi harmen kodo ilo Ukraine iho pia tina unjia shamanzo daula nzima ya ni haisi harme ema haisi hatu inu kan ilo na ilaka ne daula hatu Komori harme ma Europe ngarvumbu wa Ufaransa basi harmo walo Ukraine wana Ukraine ye kodo yulo Ukraine Rusi na Belarusia na Zland daula wasaidi yao Rusi ni miamtaho ni haisi Belarusia na Rusi basi idhan harmen kodo yon sipi amjo hadisi ye Faransa walo harme jani bwa Europa aruni hadisi na Rusi na Belarusi harme jani bikangwa harmen kodo yilio Ukraine tai iyo ndio na ila kahindi dizo na hadisa wando ni vanu ne hijra iyo na ila kahindi iyo ndio na ila kahindi ne conflit liyo harme duni hijra wanama watukufu dokana Rusi ngamonao yizo ya jaju sizaba sainu ukana la dhimuru miliema muhajirin ma refugee wake silah wake shombo shijouru milo harima Europa abasainu ila janib wadzima nazila zombo ziwanwao harima sahatil maraka harima inkodo mizinga culture dizo zonsi pi shala dhimwe ma refugee warumilo abasainu namna je wajoko rumia rudireje ila fikra hemma mercenaire rudireje ila fikra heze agency kao privé za sécurité za ma mercenaire yo de fikra ipangwao abasainu taib sisi yongyo na ila kahindi dokana sisi wa Komori nga sina wandu wendo Belarusi sisi wa Komori nga sina wandu wa ruharme ardu ya hatu hasiba bura paro zitekeleza vanu
ramba kana wa Komori ladhimu rejeye siasa ya hatu neze mashakili kao daima siuzi vumbua kana izo mushkila asasi dokana ngabore sosizilo harmwensi ya hatu kasuwa zenshiwa hawa adilifu itongeza wanungu wafanyo hijra wanungu watawao harmwe ardhi hatu wande watahemaisha wandu wabasaini wajihundu kana wanungu wendao Belarusi hasiba wande watahemaisha طيب يودي فكرة الأساسية طيب أوكراني نمانغاليزي جيريو كودو جيريو هارما إيروبا روسي فرنسا نجي هارما انكودو يو نجي طرف غوفرانو نا روسي فرنسا نجي هارما ما أوروبا روسي نجي هون واجيبا ناو بسنغا ملونغاو زي ما كلمة كاونغا تكليزواو ني ماكرون وإلى آخره نرجع هارما أفريقيا Afrika Faransa bahe nge taraf harmain kodo yae da inem Rusi nga mono Wagner mono Mali mono Chad mono Niger ardi mono Côte d'Ivoire mono pays asatene kana mono Mozambique nga mono Madagascar mono Komori o wakati ilaika 2019 kanso shalanai wakati big danovi ya Komori ya jako fereshera isim Komori harmaze votika kwa Zabira 2019 ikanga moshilia ila risala muhimu ila barua muhimu ukana rusinge na ihtimam nge na nau na ila entere ikanguzi tsaho harme ardhi ya Komori la muhimu wa Komori ya kubidire lewe efikra hiyo طيب ardina mangale Siri Faransa nge taraf bahe rusinge taraf wavura nao harma ze pays zonsi na mangalezi jiro Palestina basainu Faransa nge taraf Rusinge taraf ngwajibu nao harima ze terezo zonsi pia lazimure lewe conflit liyo baino wandu wanu waili ze pays puissance zino wanao Ukraine ti Faransa ti Rusi wanao Ukraine arulingwa wanao Afrika ti Faransa ti Rusi Afrika arulingwa wanao Syrie ti hoti Faransa wala ti Rusi Syrie ardingwa wanao Palestine wa hakadha hasiba udokana hena mdunge na entere yu hena mdunge na entere harima ze peikao dorazi vumbu fil muqabil wanama watukufu dokana Rusi na Faransa wo ushilia na harima janibu zinwa jina wajoshilia na harima ekonomi mana 11 miliard ya dolari maha ikao ye business ya Faransa na Rusi. Iyo ye statiki hiyo 2017. Le mapesa ya njia baine business ya Rusi na Faransa. Faransa mdukayo urenga zinyo mhuliza zindu. Harmaze daula zilu harme dunia. Rusinge harme ye shariki wa fukari. Gena monsimbi lindaru nenda hata wasuli fukari abude daula ya Rusika urenga zila produza ki Faransa avio ila akhiri aidan Rusi yo tanganya dena Faransa harima mkonti ikaya wanzo wanena inu eta islamiki wakabati no iliwa wanena eta islamiki waitowe harima ya dunia mshilo eshar ebdo ikanga mshilo yao mahadisi ya dojiri baina Rusi na Faransa yo fikra muhimu harima ejani biyo طيب iyonge dukornika fikra hindi Komori endo biye kao ngena intere zilo harmenti yatu Komori abo direct de Faransa wede mbukao ngena intere zilo kleri zilo wadi ikaungizo harmwe daula hatu hasibabu dokana gasina mikataba yatu sina yomonsi hasibabu hakahari kolonize hasibabu dokana ngasina tabadul ya hatu sina ya business gasina mamuhajirin wendao Faransa ngasina wawonsi pia waloyo na mangalia fikra asasiya wa Komori ngabo wa Komori walo Faransa ikao wawe asili ya hao wandu waru hao fanya hijra wenda Faransa abaha inu ngasina wa Komori ikao waroha Komori wende Belarusi wende wangariye Mrusi na ngamangale khatari ikao ladhimu likensiri fikiri
wanama watukufu wa Komori. Sonsi pia ngasima dhamana ne fikira hiyo. Ngasima dhamana ne fikira hiyo. Na bwe fikira hiyo ekaidu anzai twaliwa watsina hadhar ngejori taharma mushkila. Wala wandu ikaungu anzori rejei harmae ma mercenari iyo bahati yao washinde wafanye ndongama iyo abasaini. Wala wandu ikaunga ranzori ziye wasirejeye fikra hema mercenari aidan yo fikra muhimu yo bahati kensiri fikira. Tustanjar ma detaye fikra hiyo manangio ngio na khatar harima masala hiyo. Fikra muhimu. Tustanjar ma deta shafkir kana neleo hadisi. طيب روسينجا na interest lo Komori na bonge na conflit hadi ni Faransa huma halani hon sipi. طيب ijomkinishia Rusia tiye harmwe agenda ya hahe wa Komori walo Belarusi ya Warumi ijomkinishi karamba politiki ijomkinishi. طيب Wagner onamna ilio harmwe Afrika katuta hawandu majeshi ya prepare ma mercenaire ya prepare wandu ijomkinishi. طيب ijomkinishi Rusia rumia wa Komori wende Faransa wende wadoti ya balbala ijomkinishi. طيب ijomkinishi Faransa ya rumia wa Komori walo Belarusi watie balbala harma ensi ya Belarusi na Rusi ijomkinishi. طيب ijomkinishi Wagner abasain ya je ya rumi wa Komori wa preparewa wa rejezo Komori waje wate balbala harmansi atu Komori ijomkinishi kabati mbaindi lo mustabad harma politiki shadikana sisi rikansinga rifikirlia wa kadawla manala dhimuru he harma ila namati tafkiri taqlidi ridungo fikiri klasiki la dimuri wasiensheze madari kwa nama watukufu wa Komori. طيب 2019 wakati Bigdano viaja Komori wakafikira muhimu jiddan wakana fikira wakanzao johansi kamiliteri nzuani yule fikira waibali mono wakati wajawa hadisi deni madhamana wa hatu izo songa za hindi wakati hajaihu zisababisha mushkila wa hatu sine Faransa kakanga mashele yao ze visa wandu wazilwa madhamana wazilwa ze visa wapara wende wanambuwe makartasi wanikiwa wakuhadisi dona Rusi. So tipia kareshelewa hadisi yo la dhimur beisoma hanamna ki politiki. طيب ma refugee ye strategy hensi wao Rusi abasainu iyo silahi parao jiyo siasi namna jenjo korumie ma refugee wanu ni hundezi la intere ni hunde victoire ni samize Faransa harima umahalanikao diwo ya tahao yude fikira na bakana hindi sabiqan hali wadoto wa mapesa weja harimaze peiza hatu weja wefanye dawa weja we prepare ma mercenaire ekanga mweshele yao ye tarikhi ya hema mercenaire wako huja wa prepare le jeshi la Komori abahainu sisi derendao harimaze nsizaha harimaze peizaha sisi derendao donc avons mangale stratégie hamadiyo ifanywa Komori la dimur kensiri fikiri na fikira keti harima sahili shanga anzo andu kensiwa ndu fikiri. طيب masuala dayo nasukwa uzisa wa Komori sisi ye dawla hatu moneza jiri juziban harmaze vote mone sura mone conflit ya jiri wandu wadiso jivurana wandu watsambali hanya mabakia mwishi yao nga mwonawe zijiriyo sonsi pia fukara mashaka tabu pia ngizo harimai dawla hatu yani embahindu ikao kejabenu harimai dawla hatu vesedele bango la kiyama shazi adhabu mnyezi vumbazo nsi pia zibenu harima ye ardi hatu Komori ijomkinishia nsujua
Ikamnduhe wafu hende nswa kiyama. Hatomakana miti kwa Komori jomkinisha ya bunguzwa ya adhabu. Hasiba u dezenongo zilo harima ensi ya hatu. Tai. Iyo tibia. Iyo ti fursa. Ya heze daula izo washinde wa hensi msajaja. Harima ensi ya hatu. Nebi anendam na mwanao. Zilio harima ensi ya hatu. Jomkinishi ya Komori. Tai. Wanwajani buwahema opoza. Iyo tibia. Ikawe ijomkinishi hawanu ma Wagner wende wa hadisi wanao. Ukana sisi ngarjom fanja urim saidia nirte. Yijeri fanya jao. Ijomkinishi hakomori. Ijomkinishi. Tai. E daula hatu komori. Ngamfikiri yo namna jene fikira yo nele question yo. Kananga sina wa Komori. Wendao Belarusi. No wa Komori wao. Waendao wakansiho. Wafanyo mwaha. Wafanyao information. Enga mtundao wa Komori wao hauka mtu watunda. Kadaula, gizo nambao. Na rense daula. Kan wanansi wa Komori. Ikaunga sina hamune daula hatu. Ngari tundao. Sha, ritore nge fikira wakana ngaranzore derata hemaisha. Wana matukufu. So alangilo khatari. Ntuju wakade namna mimi qira aya hangu. Hena mnanangalia kiso yinu ni somao. Shamono kanga abu khatari. Wakomori. الدولة هتولى ممكن سنفكر مسألة يسيك مسألة يا بسيط ما نزي جريو بس عينوني نمنا وانواديسو فنيا إعادة يا قراءة يا هي سياسة لازم ممكن سري preparer سياسة نيمين preparer سياسة نيمين ريهوندي وانوا فكر لي الدولة هاتو باي نمنا ينو كنوم كنيشيا الفكرة الأساسية إكاو سكانزاني تكلزبا. طيب jana la jana hula lelo ye page na mbwe page ya habari za Komori wasisi habari ukana ngabo marusi waja wako jati wabwe tijindo ko hindi Komori sidi wazele hadishati yono hama ngabo warusi waja Komori waja wako buamba hindu Komori tiji nyumba tiji almuhimu warusi ewa Komori muzisa wala ndu hindi wa Komori daula Komori muzisa ewala wandu hindi wandu wajahula mrengeze information za hawondo nondo mananga mjoka ngasi harma asri ya teknoloji sisi ngasine tekania ngasine teknoloji ya ushindari juwe kawa imru fulani na simru fulani wa Komori na wake hadhar masala hiyo. طيب tutahani nilete hakuma na mahadisi ngayo ngayo menji na bola dhimukana rikensiri hadisi muhimu sha izon tsahau jotsahai daula Komori fikir daula Komori amparo wa Komori onsipia rikensiri fikir question yi mane question ka karja fikirenge jo wakati jo kundi wana namna na tartibu irumilwa ngabjo jiri karifa harma daula hatu nizilio abasai. Anombo Mwenyezi Mungu kana tishinditsi mnikani baadhi za anawin na titr. Tsirditsi msaidiani rifikiri suala ikaungilo muhimu. Arudie madhamana wa daula Komori ekakamja kana ihtimam. Ne fikira hiyo. Kensi fikiri liyo. Opposition nartowe fikir. Ukana rirumie mwangu ikao wajuje jawariti ya rima tab. Wa Komori. Tika Komori miongoni mweze nongokao tikao sana hadisi damina wala ondikao sujo hadisi nsifikira ndikana ngaranzori towe Faransa ritie mrusi daheni mrikao kaja some tarehe ya Rusi ujona mushkila Komori tiparona mkomori enda ju sedrapo ya Rusi aiva ya kaza usiho onje mushkila wa Komori طيب yodeze fikira skwanzani hadisi daminani amkilikana timtiyani harima huzun chay iyo muhimu harima jani buye ma hadisi izo na kanzana mbebanu hindi harima dunia ngabo konfli
conflit nji ho malani hon sipi i athirisha za nongo zon sipi sisi wa Komori ngabo mushkila asasi o mushkila wodo kana ngasina resources zo kasuwa zishiwa huandilifu zitongeza wandu hadi sofanya hijra hijra yandi so hondani uja harima daula ya hatu hondani safarini no mijini masiwa waroha ngwajao vanwikao do balombara mba service genre kwa jindo ze services zilio kasituto sho wandu hadi soroha harima daula wandu fanya hijra wandu weruha bonzi hasibabu dokana ze resources kasuwa zianshiwa hawadilifu yo fikra muhimu ye conflit lo harima dunia aba haini wandu hadi sofikiri namna ya urumia ma refugee ne muhajirin waje warendwa silaha warendwa zombo ziwano ila nkodo kwa hambakana alharbu bilwikala yo fikira muhimu badala kana ze peizo wajiwa bale majeshi wajiwa wane ngarjo urumio wanansi mana udwa juwao umahalani udwa juwao wanadamu udwa juwao madhamana udwa juwao ndo muhimu lazima urumio ndo hale udwa juhu wadohu jarmazensi za hatu abahinu sisi derendao harmazensi zao abo yo fursa yao ngabo conflit jirio baina Rusi na Mfaransa wa wanao harimazila intere zao mono Afrika mono harma Europa Ukraine mono Syria ardia basainu ngamo monao kana eze pays harmaiza za kolonizo ni Mfaransa amwe Afrika miongoni walo pua yinji dabo Komori hatubala nabo yo fursa wakaba njire ta hal ijomkinisha ya refugee wa Komori walo Belarusi warumilo wake contre ne dawla hatu Komori ijomkinishi hasiba de sababu ya watu wa Komori wanama wa Komori de sababu ya watu wa Komori hali ijomkinishi hawarumilo harmensi ya Faransa ijomkinishia hasibabu desha watu wa Komori طيب ين فرنسا جمكنشي رومي او Komori walo harma Belarusi ijomkinishi hasibabu dizo shawato wa Komori harma ensia hao lidhalika mas'ala ketsubidi ikana rirensi ike open hakadha wasinakana rikansiri fikir yode fikira nsukanzani hakisiban damina nyulelo na munsami kati mtiani harma tashush harma ze fikra ila an naltaqi fi qira'atin jadida aqulu qawli hadha وأتمنى الخير للوطن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.